jonthe jakagira jau ukona jaka jatikorobua jakagira gatombe kwithwa tukiromba nikenda ntikuge migambo ya kanyo gakwa indi mwathani akwambi guntumira ndi muberethi jwawe mwenenya murungu baba murungu mutana murungu kirundu mutheru gwa wombere iguru na nthi gwa wendete eya na bala batea eya bara mwathani murungu baba utheragia ukabareta akue na ugwe ndagweta ntukwena ruo kombi kwithwa kinama na kuntheria muthikiri na mutegeri nikenda mwathani tukona nene bweguru na tuketha turi batheru na nikenda rero tukwaria rutito rwaku na kuruthithia ukethira mwathani murungu baba uria mwena bautue ni utheri kiri baria mwathani murungu baba bashiandaga bebongwa ugwa wengwa tibandite kiri ugwe ndaromba kwandwa nigwe kiri rutito rwaku na kurikia miri na kwaragia jarajari jaku na kuthithagia jarajari jaku na kurega kuthugania mwathani murungu baba kana guchia kirera giakwa ndiningwa ende irira bire biaku mwathani bigatonya kirini na muthikire na mutegeri nikenda mwathani murungu baba tuketha twe anto bari bainya na bari baume rwa ruteto ibwaga nyonto rutito rura rwejete kwithirwo kiaria gunkurukira mwathani wa kiaho ruketha rukiringithia mioyo barabara nchera bari chibitari bari nja bari kanisa na bara mwathani murungu baba bathikirite na gutegera mwathani murungu baba rukandingithia na kwaringithia mwathani murungu baba kinya bara bataruthikira bara bena mwathani nkoje nyonto ba mirimo erea benayo bara mwathani bakura munyi kuthikira nyonto bwa methori jira badirite egitanerera ja ende mwathani gwe nyonto retwera mwathani murungu baba utishoka igia ntha ukiri barabara baku ukombi kuthe ugiturikana twinde ciogora gwa mwathani ukarikane njeje ciogora gwa mwathani ukandikane ciogora mwathani ukarikane muthikiria wa narua na mutegeri ciogora mwathani murungu baba ugaturikane ukatuthithiria maiririria ja nkoro cietu na ara tumbiti gucikorwa na kumenwa na kuthithirwa jera wengwa mwathani murungu baba wonete jati ukugwiria na jati utugwiria wengwa ugatuorie nkoro cietu nikenda tukagia nyonta na mpara ya gukara tugitaitaganagia na ugwe ibwega iwendo bwaku gaturekere meya jetu jatuthithitie no rekere baraba twiritie mwathani nikenda mwathani murungu baba tukona nene bweguru ritwanere Jesu Kristo mutano wa Daudi ndakuromba amen. Ibwaga sana muthikire na mutegeri nyonto bwa kwithirwa gitegera mubango ja tutharimwe rito mbito wa purity nguta ura mwathani ombiti kuthwa kiendera na inya sana na nkagwirwa sana nyonto bwa tugi bwawe iguru riakwa ala reja jara jo kwithirwa ja kija ja kuringa nkoro na ja kwithirwa ja kionania ija kwinainia mwathani akethirwa mpandite nkethirwa nkirika ninguchokia nkatho nyonto bwawe na ntukwena arua na kwithirwa gitwariria ariuga it shall be well with us it shall be well with you jakagira kiri ogwa na oni jakagira nyonto bwa kwithirwa ni mwathani wa kiao mbere twambiri kujariria kambuge mwathani aroanda kiao kiri muturire jwaku weweterete for a very long time no mbete kwithirwa gietera mwana igitenerera ja ukirombaga na gushikorwa no kuromba mwathani ende arutere no gushikorwa no rombete igitenerera ja kuthirwa kiona ngugi ende no ushikorwa no kuromba mwathani aomba kwithirwa agikuonekanira nja yaku ethirwa ena theri ende no gushikorwa ruterene rurungi na no kueberwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nweterete mwathani egitenerera ja oria kuguru kugwaku kumbete kutha kwina kironda oria mugongo joju waku jombete kwithirwa jukituma ukethirwa ukigwa murimo mwiri junde nweterete mwathani no kwithirwa kirwa ngono nyingi mono cibitari nyonto bwa kwithirwa njara yaku emwete umba igukira kana gutugwa kwigwa atigire kuigwa kumwe kana metho jaku jarirwa jete jakathithirwa operation nweterete mwathani yende no cikorwa sana nyonto bwa gwetera mwathani
na okorua ka kuri mwathani uriku urombaga kana mwathani uriku utumairia kana mwathani uriku witagwitira relationship ye 10 nweterete mwathani omba kwethira agikuonekanira kiri basari basari ici cikweza no gwatigwa no tigeri kana kagentigwa kana kari orphan no tibio we nabio tena chiringi jere kana ithatu ira omba ikwethira agigatethia ndigwo wiri jukie jukumu nyonto ni mwana mutano nyakwe kana mwaro nyakwe. Oh my God. Nweterete mwathani omba kwethirwa agikuigirwa kiao nikenda bukomba ikwethirwa butikurara untu kwena arua. Jakagira rietwene ria Jesu Kristo ni mwathani akwethirwa agikwira. Na tatukathithia kwena wogutiira nkuromba miaka 2 nkunoga kuromba mwaka jumwe kunoga kuromba miaka 3 nkunoga tagera Sara Oro mbere kwithwa kiromba igitaringana na mwathani na mwirite amwira kire yukure Genesis akamoriongera na maandiko zakauga na mwathani arathithia ora augite mwathani akathithia jara augite na kethra kiangora methori kira kengwera kia inya kethro imiake 10 wetera mwathani na maromba inyonto kwethirwa ejaga akathithia onto borarengethithia miaka 50 akathithia na ntuku imwe muthikire na tango kwira tukwena arua endelea kuromba rira wethirwa ugietera mwathani kenda jagira kire oni na ogwa gatukaromba muthikiria gatukaromba tutegotirikama nekenda tukethirwa tukiomba kwethirwa tukitaita kwena mwathani to be closer and closer and closer unto the Lord. No mwanka tukaromba ate kwenda wethirwa ukikorokera bou kendo thangika arendo korokera bou okamenyiwe mwathani okagia maromba okaromba ogie inya akuongere inya irie komba kuromba gabarabaje tuwe bare wodine bakora anto bagatintikana ira pende ikumenyi murungu uri kurwoku tenyonto bwabie wabya gwita nenyonto bwa kwethira wena inya ya Paulo na Sira ukera wete ikietomia kwenda wethirwa we murambi ate gwekete ge situation eu okorokera bou tiga kwethirwa ugetera na kerera gyaku we wengwa na umandiko jagotwera. Do not lean by your own understanding. Okomba kwethirwa okiromba tiga kuromba wetirikamaga. Thessalonike, 1 Thessalonike chapter 5:17. Eri ugojo rombageni bote gutirikama ethira wina egitari onthe weke maromba gekirundu magita jonde atia okorombera onto bobo mwe for 5 years 10 2 years 1 month ende bote kongana kana uriona jaka murungu orere tukana atigo guciogurira kankwera nama kwena skuru ago gwikia morimo school of pain ereo karomba mwanka jara jaditheke mwanka za jirani oromba mwanka jaditheke jaunekare jojore jainyekanera jaunekare kebara bateore teketha kawena mwaji enja wogwa nombe takwetho kinoga okaromba mwanko geta tibitare inyere wenayo ereoria mwaji ojo mwankega kinyera oreo mami next bed akaugo gita ore ngania gita okoje ndera igirwe nkiora inkuigwa kwena mtu nogi nuntu bwegita rira jara kurombera mantu jara jo mukuruki agukurukira
mwathani narua ekwira jakagira jatiagiraga ute kuromba nyonto mwathani na kwenda wethirwa we close kiriwe okoje bobo twethera watukiendaga gwita botejaga tukithekaga wamba kwethirwa orekere jani ya murimo ya kuigwa pain ya gucikorwa ya kumenwa ya kwarwa ya guchambua no mwanka wethirwa gikurukira sukuru eci nikenda rira mwathani ejete kuthithia biama ambanirie na ogwa akiugaga na burankathithia kiri gwenko bwikia inya kiri ana baku burankathithia kiri gwenko bwikia kinya kiri achore baku burankathithia kiri gwenko butambia kiri nja yenu bateja gukurira mirango beja gukunogia rira mwathani akutharima nyuntu bakethrwa bakutharima kinyapo. Bwana Yesu asifiwe. Kuromba otuikaga wa inyenjeru ugatuika prayer warrior gotege ntoge kwagethia. Bwana Yesu asifiwe. Anto baraba inge ibagite hope weregero nyonto bwa challenges kana mantu jabo okurukira romba na inya ugategera miaka 10 ugategera miaka 5 tiga kuthira appetite ya kuromba tiga kuthira appetite okoraga maromba muturirene jwaku tiga kuthira appetite. Bwana Yesu asifiwe. Wathira appetite ya kuromba mondo akona kanya gakweja kuminister akiri ne kunyonto bwa mbere akeza kwaririe akuonerie na aria arombaneri bakaraga akuonerie na aria barabona gwa bakaraga akuonerie na aria arogi bakaraga no kethiro kitweka member wa nkoma nyonto nkoma yejete John 10:10 kweja kuraga kwenyangia shetani ashindwe. Okathira appetite nyonto 1 Thessalonike 5:19 ne kwethirwa ekiaragia bukejeni kuoria mwankijwa kirundu ni maandiko za kuga okoria mwanki jwa kirundu ugatuika we nyama ugatuika we mwire ikitomi okuona Paulo na kuga orageni mwire kwa okoria mwankijwa we na juu nyonto kojo chokia okamberia jakana kanini barabare tie golore akuba goko discourage bau bategage okona bare ana in the spirit. Psalms 125 riria ukomba kwethro kirombo tegentoge kwagethia kinyokerwa kaerwa news ikari kinyokerwa nteto ire ite kugweria buru kinyokerwa chege kuo mwathani tukinyithia au nyonto ituremi okariokere makia Zayuni otiomba kwagethua rira wethirwo kwambia kuromba John thezakagira kiregwa gwe ombete kwethirwo kiromba wakinya Antone ari otiomba kwagethua nyonto kothiria miaka 20 nyonto kothiria miaka 10 okiromba ironto bobo kana miaka eregwa wena mwana ombete kwethirwo akirema agikurema achokagia machokio datio kugweria jomba igokoretera thina cia nkoro kana akiri ogwa ukomba kwethirwo ukiona mwana ote wena wamba na igwa akuia aiyaga akuia wenka atia inya jirani wachwa nario muikio kaga rombo chotiri kama nyonto nkomerenda wethirwo ge focus kurombera mantu za mwana ore ake ende morungu nwe nena mebango emethongi na kwenda wethirwo we prayer warrior bakeza kuria ngerekano kana bakeza kuria kirira kiri mwana ore nyonto akethira agichange. Bwana Yesu asifiwe. Akethirwo agichange akigaruruka gukurukira maromba jiro rombete miake uyonthe morungu akathi ya nkoroki ya miaka ero urombete
kiri baraba mwitikitie batiomba ikwina inu intato chiantu batiomba ikwina inu ibaraba kogerio bakuria bwanthegoro batiomba ikwina inu ibarabara yeza tene itwathomaga na mwari uria ende ari ndemi itwakaraga na muntu uria ende akari ogwo tiomba ikwagethwa nyonto mwathani na kuga ijagirite kiri baria bari pawe kou bau bonthe bethera kwa bagiko discourageaga ni nyomba cia nkoma bethera kwa bagiakaga koritera nkoma ngogene it's a choice na guitera morungu ngoge it's a choice kama morungu atorekera nyonto amoito itwakite ntara cia kuthumbania itwakite ntara cia nkoma cia guchambania itwakite ntara cia nkoma kwa mantu jara jare oja tene ketha ware mwamba muntu akeja kethra ogituma ire kana okithithaia mantu jara jateni na mwathani akeja ga kuthumbia kuthukiria rietwa riaku agakarutara kwawe kwa uo kamenya mwathani Murungu baba ntiomba kwagitha rune rotara rwawe agwaka only I am pressing on egita riu iri athirire na jamega wambikira irauni bibiega orandita veil nkoma orambikira sura enge ya kuonania kirundua mwathani netanagia na uni kwa wagite mbecha kwa orare wa mbere wa mbere ibatuika aba mwicho kwa orare oria uronekanaga iwomba gutethia njenu Ayubu na gweta akauga akaringithwa ni nkoma wombete kuringithwa ne mondhocho na bamberi kweza gokwaria nyonto bokwetherwa orera gwawe wa mberi gwomba igotethia na ndega bakoringa mpe nyonto gwa ore wa nyuma kankwere mwathani ariuga akalocate mercy aketherwa narwa akilocate kiawe iguru riaku no tishokerwa ni nthao Daudi wengwane wokuga atarara onete uria wonthe wetherwa ari mwana mwathani akiromba mpa agite rietwa riria oetithaici rikagarurwa rituike kitharimo bauni okoje mwathani okwantu kwenarwa ari amwe nagwe Yusufu akirekerwa manto jare arekererwo imwe kuru wa munene mwathani mandiko ja kuga mwathani na ari na amwe nawe kwa unyarere agwikwa korokorone mwathani na ari amwe nawe ni umandiko ja kutharaja kiuga and so kinyaba kojokia bakoingera kinyaba kojokia bagwikia na aki uria mwana mwathani inyokethirwo imwana okorombera withirwo okigia no tikumuke mwathani ari amwe nagwe agagukiria iguru akathithia ontoboria ukona matha akathithia ontoboria bakeja kuria irira kirigwe kwa wagwetithiretie njera neu kenda wethirwa uri wa inya muno kenda wethirwa uri wa inya kimaromba kenda bethirwa bakiugana na rombete kenda baita okoje iguru riaku okarinthi otitete okoje muntu na gokugira okoje nyonto bwa mwathani na wethirwa utekwinainwa neginto nyonto togwa bwa mbere baraja jaoja kethirwa jakiagira ntukwenarwa bakethwa be arombi na bwa jaire batina inwa igintu kiriko kana kiriko bakario kirima kia Zayuni neu Psalms 125 ekwethirwa kiuga Zaburi erethirwa kiugojo baria baerageria mwathani bakalita kirima kia Zayuni kiria getia githika ende gituraga o Kenya na Kenya otauria irima bishigiretie Jerusalem no mwathani ashigiretie antobawe kuma nande mwanka re na re
Bwana Yesu asifiwe. Anto ba mwathani kabashigiritwe. Otiomba ikoromba for 2 years. Kinya thaimo no kuigwa ino gikoromba ukamama, and then Murungu arega kwithora ati gushigiritie. He is protecting you in so many ways. Nunto ba maromba o jale uromba ira. Kwa ubara basegere to batina inagwa news kana imanto zaranto bauga kana imanto zara jaba karikaira kana nyei komenwa okethwa ko meni bara batina inagwa bateno gaga mwathani na baejagwa inya entero ibakoraga gekirundu nunto bakoromba batikaraga bekite mathuganio jao kana bashiekera irera biao nyunto bau ne arombi na thomi ba maandiko area attack yumba kwethwa keja kana kuringithwa kwethuganio riaku ara kwetha kwijite batumaera anto irundu bitumaera mto kweja gukudimin gokwoni oro theri irundu bikeja gukorokera mathuganio gokwariria ore omeni ndene nje uogurirwe kana uoguri ende karago kimenyaga mwathani kiriba jare jamega kiribara bagirite akeza dilute akeza ringie jau jonde ndamu ya Yesu Kristo ere na inya ekeje eringie jau jonde egwekera inya no tikoro eje inya kwethro kigirika kire mwathani tutegirika gwa ikumenwa kire mwathani tutegirika gwa intambanio kire mwathani tutegirika gwa ne kugerwa ome kire mwathani tutegirika gwa ore muntu ari wanthiguru nyuntu tutegirikaga nyuntu wega bo mwathani bombete kwethwa buki dilute nyuntu twe arombi tukario kirima kesa yuni tutiomba ikugirika. Bwana Yesu asifiwe. Tutiomba iko makua nijaraja makagia bangi ogategera kire yukuria Isaya 40:31 ende barabetagera mwathani inya yawe gashoka ye enchero bagaitagie goro na mathaguta ndio bakogea garwero na batinoga bagetaga na magoro na batikoro girika. Bwana Yesu asifiwe. Bakogeaga na batinoge bagetaga na magoro na batikoro girika. Kwa ukinyoge kiro kire situation ekari barabere gaera mwathani na kumwetera jao akaja kwagira kinyokethera ore ki situation ya rumena rukari kinyokethera ingogi ote nayo kinyakwethirwa kwajitwe bung'ana kinyokethera ko wagite weregero kinyokethera ko kariata nyonto nweterete mwathani nweterete gwetera sana mwathani natagaira kona wena wetekio nawe otiungenie wena wetekio na wetekio bou ibuboga toma jagira kiri barabari bawe. Bwana Yesu asifiwe. Bou wena wetekio miaka 10 miaka 20 ukirombaga miaka 5 mweri jomwa mieri 2 ogeti ataga mwankoche ngabathuganie stress wena chio no richi atira mwathani ukiugaga Murungu igwa mbeterete bate kumenya gogo chiatira mwathani bari ugi stress chitomite ochenga shetani ashindwe ende ne uko bati gukara. May the Lord
ombe kwithirwa agi confuse anthu betu bara batwendaira jamai na bara bategaira bakona jakomba ikugirika mwathani arogita kibubani gya ku confuse nikenda riria kwina process ya kitharimo batikethirwa bakeja kwangaratania in the mighty name of Jesus. Rekwe umbete kwithirwa getera mwathani eje ne ntukwekwe gukwira ukatirika makuromba ukanoga no kenda kwithirwa ukinainua ni jaraja inainagia bara batije mwathani nonto mathuganio jaku na jabara batije mwathani jatekari umwe kwa ukinya bakauga atakana bakathithia atia ogwo nyonto nokorige kirundu otiomba kwithirwa ukiagithwijo nyonto mathuganio jaku na jao jatekari umwe na tankwenda kwira kan miarerie kana gaka nini etiomba igogostora nyonto ikana ende muntu munene akameario kamaka kwa miarerie ya mtoto onoki kana miarerie ya mtoria otiomo ageru etebati kogotoma ogwo noga ikorombera bore okorombera nyonto jare jamega kana jakagira kiri ogwe na oni gaturombe ibwega Jesu Kristo ni kwathana ntukwenarwa ibwega ikwathana gukurukira mandiko jaku jamatheru ibwega nyonto barabarojaga na ogwe batitumba barabarojaga na ana baku batitumba nduate tumwathani ni gwatunenkerete gatukandike bwega nikenda tukomba kurikia rutito rwaku na mathuganio jetu jakomba ikuthoja kiojura ni utheru bwaku nikenda mwathani na rakunde tugetaga tukonekana nkuma yaku etujurite ibwaga nyonto bwokoje bura ureterete muthikiri na mutegeri na kinya uni ntukwenarwa ibwaga nyonto ntomeri nyonto miracles iria wetete kuthithia kiri muthikiri na mutegeri ntukwenarwa kinya kethirwe na nkanja mwathani monie nurungamenie nawe twirombera mwathani results cia kwijanga na mpwe iria mwathani Murungu Baba ite tutikumeria ende tukauga mwathani gwa nigwo thithitie twe ome kethibu botomete mwathani twethira kwena delay ya kwethirwa mwathani tugifanikiwa twe mwathani Murungu Baba humbleness kethiyo gutuma mwathani Murungu Baba twethira tutinayo ukaigwa ukithura itwe turekere meya kethiyo tatumete mwathani Murungu Baba otikejange na mpwe ndaromba kiri wonthe uri okuririra bore akuririra mwathani wake ao ukombe mwathani Murungu Baba kwagira kiriwe ugotwira bara mwathani Murungu Baba bagwetagira bogeaga na maguru na batiumbe kwithira mwathani bakigirika na baetaga mwathani Murungu Baba na batiumbe mwathani kunoga ndaromba bara bombite kuthoa bena munoga ukombe mwathani kubokeria kana kubashokeria inya yao injeru rietwene ria Jesu Kristo neja mainge anto bokurukira mwathani jamwe batiumbe ikwaria kana kuuga nyonto bwa irero bire bienkorone yao na imakobi bingi we wonaga nkorone ndene mwathani ukathoja ukatheria ndaromba gatuthoje ukatherie jara jonthe jatumaga tukomba ikwithirwa twina kiriro no twirite kiri yukure Zaburi mawega jakomba kwithirwa jagituchwa na jagituthingata igita rionthe mwathani ndaromba mawega jagatuthingate jagatushwe na rakunthe tukethirwa turi ithirwa witeni na bautwe na uria mona bautwe na tuturiru igugushokeria nkatho ibwega nyonto bwa ntumeri anarwa ibwega nyonto bwa kurekera meya jeto ibwega ikuoria mirimo ibwega nyonto bwa uria mwathani Murungu Baba arakumenya ibwega nyonto bwa uria mwathani Murungu Baba ogweterete na tutiorirwa mwathani Murungu Baba gushokia nkatho riria mokoje jomba ikwithora jakiuthurana rietwene ria Jesu Kristo ndakuromba. Amen. Ibwaga sana mutegerwa Wero TV rieto wa Purity Nguta tukona na igitene riu ringi mwathani akiendaga ithro ina gita ririega.